Kum ka wai na kijing rakhe ya ka World Tourism Day. Karib Hoi Tourism Environment and Developmental Forum ha kijing rakhe ya ketik sing kerpang ha patar khama la pelong ya ka jing pen ya marathon ya ka balas dang na yo jirang bat pen kot ha patar khama. La ban kono ba kleron shibon got ki samla kan thop ya khebren kelawan bane shim benta da kijing kemen. Ha ka bakut jong te kijing pen ya marathon kaladon kijing ai khusnam sa ki nong job da ka song pisa ki sernot bat ki momento. Bagi bawan kong harganya ka jam bawan kong na lagi kana kan di kok kan ina jing terima bawan karena kan itu mereka ada macam menarik tapi bulan di itu mereka yang terkap kira ini kiri terbang dan itu namo slap di kantor di tegina kita kisah sini ya bapak ayus ini rapal itu berarti di bawah mah boleh di bawah sampai tapi kalian itu boleh di bawah